Amani National Congress ANC opodho kang mariwore kod mano mar UDA duto mantie riwruok mar Kenya Kwanza. Ogai mar ANC Isa Timami oyango ni okang' makamano en mar ikruok makare e paw siasa kinde ma ikruok bende dhi nyime ne yiero mag 2027. Timami olose kinde romo mar jokanyo mag ANC mano bagi e gweng' ma Mokowe e kaunti ma Lamu. Hata hatujafika 2027. Septemba ndio tunamaliza miaka miwili ya serikali hii. Haya mazingira yamebadilika tayari. Kwa hivyo ni lazima tujipange tukiangalia tunaenda wapi kule mbele, because in 2027 the negotiating arrangement is different. Wote kwa umoja wameunga mkono pendekezo la sisi ANC kujiunga na chama cha UDA, na vile vile mimi kama kiongozi wa chama nimepewa wadhifa ya kuongoza lile jopo la chama chetu ambao tutakutana na wenzetu wa chama cha UDA.